پێنگاوێک دێن ئاگرنگ دە پرۆسەیە هەڵبژاردنین تورکیەدا هاتاوێتن لیستەیەن پارتیên siyasî hatin pêşkeşkirin بۆ komîsyonê çavderê siyasî Eyûp Hankaya ji Diyarbekirê mêvanê min e proseya hilbijartinên Tirkiye em dê bigirin dest. Silav û rêzkekê Eyûp Xan yani pêngavek din hatavêtin niha lîste hatin radestkirin kekê Eyûp Xan. Kekê Eyûp Xan em dikarin bêjin ku balansa siyasî li Tirkiye di vê hilbijartinê de tê guhertin. Nirxandina te çi ye? Silava Xuder ser hazır û nazir û godara be. Rastî wî ev ê sed sala atî ji alî Tirkiyeyê de ji alî Kurdistanê de înşallah ê li ser bi xêrê be war yaqîn dikim. Hem ji alîkî da dunya hem ji alîkî da Tirkiye rastî wî vê pirsgirêk da Kurdiran minnetdar in. û di zamanekî nêz da jî înşallah bi hawakî em ê jî serkeftekî bi dest xin ez war yaqîn dikim. Tabii liste heta derecekî mühim in lê ji me re dihamiyim tirêwî dûrima Serokkomara Recep Tayyip Erdoğan malûm heqîqeten derheqê Kurda da xebatê xweş kirin. Feqet evî terefê HDP maalesef tevî heştê vekîl çûne Enqerê destekî nedane Serokkomar. Di vê sürecê de hînkî sıkıntî çêbû lê belê pêşeroj înşallah roniye ew ê daha çêtir be ez divê yaqînê da me. Belekekê Eyûp Xan wekî te destnîşan kirî 100 sal li ser komara Tirkiye derbas dibin. Di vê 100 salê de kekê Eyûp Xan yanî Kurd ji mafê xwe bêparman, ji mafê xwe yî ziman bigire heta mafê xwe yî çandî, mafê xwe yî nasnameyî yanî Kurd gazindan dikin 100 salin di vê komarê de teedelî çanda wa zimana wa kültûra wa nasnameya wa hatiye kirin gelo asoyeke din ve dibe piştî 100 sal. Tu çawa dibînî? Xuda zane ez bi xwe 40 sal di vê beşî da mücadele dikim, xîret dikim. Carkî di kongra evkê da Orta Doğu'ya da em qismet û xeber da min got gelî bira yanî niha ez mamosteyê kîmyayê me di vücuda însan da madenkî kin be însan nexweş dikeve. Tu darî teşhîs tedawî derken ew maden dîsa dike cîvî însan rihet dibe. Di vê herema hanê da Kurd û Tirk û Ereb û Faris dijîn. Eger Kurd nexweş bin ji bîra nekin wê jî nexweş bin. Erebê jî nexweş bin, Tirkê jî nexweş bin, Farisê jî nexweş bin, ê dunya nexweş bin. Çünkü li çil devletê dunyayê ro Kurd bela bûne. Ji ber wî ez umîd û yaqîn dikim ku ew bi hawakî hem Kurdistana Iraqê ji zamanekî nêz de înşallah ê be dewlet ez vîya yaqîn dikim û mafê Kurda li Îranê jî û li Sûriyayê jî daha bi şeklekî otonomîkî özgür tije û mateber ew ê heqê wan bidire wan. Tabii ev peyede bela serî me sıkıntıya de me arî mesele. Fakat li Tirkiye jî li gorî qanûnê esasî ev ê heqê me bêdanî çünkü dünya hindî vê sıkıntıya ranake. Îro wexta teada û zulmê ne em ancak ser heqî û rastiyê çavê biratiyê li hev mêze ku bi hev re rabine piyan. Îro Tirkiye eger ku vê pirsgirêka Kurd safî neke maalesef ewa wext evkî canîkî birîndar halê xwe de dewam kirin ev ê ji bûna 100 sala atî re qeqe ne mimkin e ku meriv pê bide îdare kirin. Ji ber wî ez yaqînim di 100 sala atî da ew ê Kurd jî bigîne heqê xwe û dunyayê de huzûra daha xweştir bibe. Ne mafûdan meselesî zêdetirê wî dewleta tarî heftê heştê salê li Kurda teada kir sıkıntî dawan. Feqet hemd ji Xuda re be em netewiyan, em netaliyan û em dîsa li heq û hiqûqê xwe yî derkedin ser kültûr û çand û edeba xwe. Ana misiyet betebe mezin ev HDP'ye maalesef ev ya her vekî CHP Türka dixwaze oynekî serî Kurda çêke. Lê eger ku em rastiyê karibin ji Kurda re bêjin di zamanla ew ê jî biqede hala yanî bi vê sıxintiya wanê meriv Kurda nikare ew bide xapandin û eştera bêjim kültûr û çand û înancî tîbara wan meriv heqîqeten bîne sifrê ev ya jî ne heqê Xuda ye. Ew jî lazim e ê bîna min hînkî xwendevan û zana û
امک دابه به حیات هانی انشاءالله به بر خیر هره نواب چند سال بری جار کی دشانه کی زندگی دا مبکرماجی صحبت دکر پروفسورک مدلاتور بود مذکر دا علی رئیس جمهور دا سیده خبر ده مگو برای من مذکرش تا تشک بیشم عقلی خود سریع کن نه مگو 4 سال بری از مدرسه دا فقیه بوم مشیارک نفساند بون سیدای ملا عبدالسلام رحمت الله علیه ناو چاوی ماسکر گو کری و شیرهان تطبیع نخی دولت تبلب کنه تی انسان حیفی مگود به شعر دا مدگو آلا رنگین بکشان اسمانا خوازی کهد او روش لدرنز هبا ماش رب خورا سجده با ما ایرو امدشیانا شدیده کاروان تشتا بیشن و الحمدلله لکردستان عراقی آلا رنگینشی دکشی اسمانا بله که پانوها yani ustati hazır kırın. Ustati hazır kırın ku encama van hel bişartınan ya serokomariye parlamento işi bandora Kurdan encam derbi. Yani encam de desteği Kurdan diye. Nuha gaba ko mirov le her du ittifaqan temaşa diket. İttifaqa cumhur, ittifaqa millet. Yani liser pirsa kurt ti projeyek, ti planek, ti yani çareseriye gudi her du ittifaqa da mirov nabine. Gelo hin mehek maya. Yani dve mehedel gora bahveriyate ittifaqa cumhur be, ittifaqa millet be. Dve mijare de xwezelatır bikin, xwe nêzîkî dengderên Kurd bike. Tu çawa de nirxîne? راستوی اتفاق ما و سرکفتنا ما اساس دست ما کرده دایه اگر که با کار به پیل بدن پیله بود و حقیقتا لسر اصول انسانی و لگرده ما آناین امدنگی خب لد بکن ایم خاطب ما مجبور برمم که به حضرونی از بی یقین دامه maalesef Kürde me jbî alî da kemanî kîwan heye Ustad Bediye Zaman rahmetullahi aleyh dibe xwendin dest hevgirtin ji Kurdan dibe destê hev bigirin bi destê hev bigirin quvvetê ji hev bigirin ji ber wî em ê pîl bidine pîlê hev û xebatê me xweş hene niha Kurdistana Iraqê jî dibe demê de heqeten kek Nêşîvan Berzanî û hikûmeta wî ew jî destekirine me پشت عید خدا حسب که امی ورن کردستان عراقی انشالله رئیس جمهور تکلیه خوب نشیبان برزان ده خوشتر دکه های مجی هیا سروی تکلیه ما با هوا کی دیگه رئیس جمهور یعنی پیشرو جمع وکریه جخوم اوا ملت اتفاقی نجدین و نج دنیا رد و اویا تشتک والا یا اویا دردوی دولت تاریه زمانی بری و پارلمانتر سیستم فلان بیوان و رئیس جمهور بعد چند قاعد حبس بکن او یا یعنی نممکنه به قبول کرنه فقط جمهور اتفاقی روز به روز دهاجی تشدها خوشتر دکه و از یقینم رئیس جمهور جوی دشنجا خواه بخیر که خانوها مثلا بله جاردان خبرتی خبری مرو صد بیشن که خان مثلا نها کرد شما باور بکن نها تو زانی وکی من دیار کردی 100 سالن کرد بی معاف بونه دوا سالین داویدش یعنی دبن گواکو و حکومتین سالین داویشی مثلا مافین کرده نهاتن ناس کرن دستوری ده نهاتن بناف کرن اشتره بیشم زمانی زاروکین کردانی کارن زمانی خواه بخوینند دبستانان ده که یوب خانوها سر و کمار اردوان لستانبول داخفه امی گهداری بکن پاشه میدی سفه گرن جمته 32 روزمانه دوی ون دری بگرن و 14 گلانه و صندوقان بدنگین خواه بتاقینن بمینن خیر و خوشی Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. بله تماشاوانین هیجا وکرنا چندین پروژهان جالی سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوان لستانبول بو ام گهانه بشی داویا خفتناوی سر حکومت اردوان دست نشان کرد 32 روز بو حلب جارتنان مانه جبونی وان حلب جارتنان جبو سرکتناوان بیگومان داخوازا دنگین خلقی کرد
ام ولگرین دیاربکری چاودری سیاسی ایوب خان که یال گلمنه که ایوب خان ببوره لی پرسامن سرویه کی بکوم یعنی زاروکین کردان نکارن زمانی خو بخوینن مافین کردان ایکو هاتینه ناسکرین نینن tam derovaji. Mesela bajarên Kurdan, eştere bêjim zanyarên Kurdan ku navê wan li hin taxan hatine kirin, ew nav jî hatin rakirin. Yani mesela çima Kurd baweriyê bînin ku tifaka Cumhur dê rewşa wan baştir bike. Çima? معلوم جوا 15-20 سال وردا در حق حضور کردان دا پرگاف هات راویتنه فقط امنوان حقا ور مفا خوی در نکتن هر وکی اف زمان کردی کد مکتبا دا ترجیحی دان اف طرف هدف ملت ایقاز کر گوبیا ترجیح نکن حالو که 1700 حب ماموسته لارتوگ لو انورسیسی هاتوین یتشمیش کرن حاضر کرن جوینی کبکمنا وان درسا جالی که دا ترته کردی درکت یا خواستن قدخ او بکن بله منت جیب نه گبراندن جالی که دا حق گندا ناوی وان دام کو ام دگش بکن مالسف کسی تشویق نکرد لوان ناوا خوی در نکتن یعنی بلکی هفت هوا دا حقت پیشا مبو مثلا هر وکی لسر زمان دایی که تعلیمی تربیه بدان مکتب özel او حق دانه ما کسب حقی خواهی در نکت یعنی اساس پچوک مذهب حقا که بدست مکت گره که امنی خواهی در کبر وی مذهب بکن و رئیس جمهور سر حکومت ویاج مثال بده ببین جود بینن و مثلا کد و الحق خواهی در کبر آدمی در دا کمانی مایه اساس طرف هدفی که خود کردیتر نشان دهان اویا مالسف نه خوازوی پرسکری گهانی هوا که جورتی رابه یعنی سخطیه مئوه که ایوب خان بس دوی چرچوه ده از دخوازم بیجم که ایوب خان بس دوی چرچوه ده دخوازم بیجم تو زانه مثلا زمان کردی یعنی نه تشتکی وسایه گو پارتیه که وی مافی بدهیمه yani zmanı Kurdi zmanı ki Xwedê baxşiye milletê Kurd milletekî li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê hejmara Kurdan navbêna 25-30 milyonan de ye gelo qedexe kirina vî zmanî qebûl nekirina wê di perwerdeyê de yani tiştekî insaniye tiştekî demokratîk e tiştekî olî ye yani ji bo çi mesele bi rêxistinekê ve tê girêdan naskirina Kurda bi rêxistinekê ve tê girêdan زمانی کردی بری خست یعنی زمانی کردی حبونا کرده تشتکی طبیعیه خودی افتش دایا که ایوب خان ما نوسای بله خودش ورازی به اساس اف دولت همه بری جوا سن 20-25 سال بری دولت کی تاری بود تعداد کردا جیت کرد ترکا جیت کرد تا بزیاد تری تعداد کردا دات نکردنی اف هوا کی شاش دانه ناس کردنی هر وکی نیاری وی مملکتی بلتی نفلان ایوان درو مرا و هندی تب برو بود یعنی ملت فهم کرد که وان تشتا شک ساتنه ام هم خواهی مملکتی نه ایرو جبینت ترکیه آکردای ترکایشی با وکالمج مرا ارسیت اشته به دولتانی فقط وان کسی که با هوا کی فرصت کرد دست خواهی دولت هیست کرن اوانا تکلیه وان و کرد و ترکا به ابرا باشنه به اوانا تکلیه وان در به ابرا ابون اوانا مالسف قانونش در به دهانین و تمام قانون اسلامی و کلتور و تاریخ و چاند و اینا جمع همو آبتن چوپه فقط دم وانج در باز بود معلوم یعنی دم آق پارتیه دا پر مشاهده مزنات ندانه و هدی انشاءالله او که تاریخ وان دلیز تاریخی بجوان خلاص بن یعنی çünkü wana devlete gidiyor, devlete kur, devlete kur diyorsun ya, devlete kur. İnşallah ve sakrat edaya ve bimrahara ve emeşir reha devam bıkın yani. Hak ve hukuk ekhan bir dest vazgeçiyor. Yakin dikim eminim yani. Spasiyat etkim ki Eyüp Hankaya çavderi siyasi Diyarbakır meyvanı. Merhaba.